HHS Lub. Litijumska mast u spreju sa dodatkom EP aditiva i aditiva OMC2 tehnologije. Visoko kvalitetna litijumska mast koja sadrži EP aditive koji joj daju ekstremnu otpornost na visoke pritiske, a aditivi OMC2 tehnologije termoplastičnom deformacijom izravnavaju neravnine na površinama ležaja i zupčanika i produžuju njihov radni vek. Kako ćemo to pokazati? Imamo jedan ležaj koji je pohaban, oštećen i čujemo karakterističan zvuk koji nam govori da ovaj ležaj više ne može da radi. Međutim, ako gust sadržaj razbijemo kuglicom i samo malo naprskamo HHS Luba, čujemo da je ležaj drastično promenio zvuk i što je više u eksploataciji, buka se snižava i govori nam da je OMC2 tehnologija uradila reparaciju oštećenja na dodirnim površinama ležaja i da ovaj ležaj možemo nastaviti dalje da koristimo. Osim za podmazivanje ležaja, možemo ga koristiti za podmazivanje zupčanika, čaura, vođica i svih mesta koji su izloženi visokom opterećenju. Standardne litijumske masti, uslovno rečeno, imaju mali konac, što znači da nisu otporni na centrifugalne sile. Za razliku od njih, HHS Lub na dodirnim površinama pravi ekstremno dugačke konce, što znači da u toku rada centrifugalna sila neće izbaciti litijumsku mast sa mesta na kome smo ga naneli. Sprej je pod visokim pritiskom, dizajniran je tako da imamo cevčicu kojom precizno nanosimo mast na mesto gdje želimo i ceo sadržaj možemo izbaciti iz bilo kog pravca. HHS Lub ima ekstremnu moć prodiranja do najsitnijih pukotina i mesta gdje želimo. U trenutku kad ga nanesemo u ležaj i zupčanik, vidimo bezbroj sitnih balončića koji pucaju i zahvaljujući njihovim mikroeksplozijama litijumska mast prolazi kroz zupčanik i ležaj koji želimo da podmažemo. Ovo nam je posebno važno kad podmazujemo igličaste ležajeve. Ako nanesemo mast sa jedne strane, možemo biti sigurni da će da prođe na drugu stranu ležaja i podmaže celu površinu koja nam je potrebna.